umukozi w'Imana nashaka kujya tuzakano kanya urabimenya ubatire ubuzima bwanjye mwami wanjye ubuzima bwanjye Mana manogera iteka ryose uri Mana uri yawe Mana uri Mana yawe urashaka kuduha ibiganza byawe ukabyatura urazigama
nasema asante. urashobora kumenya amashimwe wabaye, urashobora kumwongera n'ayandi, urashobora kumukomera akaruru kenshi, urashobora kumuterera haleluya haleluya. Haleluya haleluya, hari ubwiza bw'Imana muri ino torero. Haleluya, sinzi ko muri ko murabyumva, uriko arabyumva komera Imana amashyi. Haleluya, tugomba tubime ngo Yesu ndaguhimbaza ku byo wankoreye. Haleluya, urashobora kwiyumvira ku bintu bitanu Imana yagukoreye byonyine canke bitatu bigatuma uhimbaza Imana. Haleluya, wiyumvire ngo biriho byinshi byo gutuma uhimbaza Imana. Urashobora kuba mu mashyi buke buke, urashobora kunyiganga buke buke, kagira akanaze ntiwibabaze. Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye, imirimo yawe Mana ihora intangaza. Yesu ndaguhimbaza Yesu ndakwimbaza ati ibyo wankoreye, ibyo wankoreye, imirimo yawe Mana imirimo yawe Mana ati ihora intangaza yo. urayinangaza. Yesu ndaguhimbaza, Yesu ndakwimbaza urashobora kubiririmba ibyo wankoreye, imirimo yawe Mana imirimo yawe
mwitegure bwirwa igitangaza n'Imana tuduze ibiganza ku Uwiteka Imana muri ibyo byose ngo sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbone mu mutima ibibi bitasa n'abakunda ishengero ryonyene nibwira kubagirira ishengero honyene si bibi kugira ngo mbone Amashiach,
guhanagura. Haleluya. Amena. Uwabyumvise nere. Haleluya. Naundi tufika tuvugira ku Mana. Haleluya. Naundi tite tuvugira ku Mana. Naundi tite tuvugira ku Mana. Naundi fise tuvugira. Naundi fise tuvugira. Naundi fise tuvugira. Webwisho imitima ikwizera. Ni webwisho imitima. Ni webwisho imitima. Ni webwisho imitima. Cyo tuzaba kuko twihishe muri we. Nacyo tuzaba kuko twihishe. Nacyo tuzaba kuko twihishe. Nacyo tuzaba kuko twihishe. Naundi fise tuvugira. Naundi fise tuvugira. Ni webwisho imitima. Ni webwisho imitima. Ebeneza. Mwana we. Ebeneza. Mwana we. 1, 2, 3, go.
Ebeneza, mwana wa tuzamuye, Ebeneza.
twinginga imana iki gitondo itwishimire, twinginga imana iki gitondo ibona umwanya tugiye kubamwo, twinginga imana kubw'imbabazi zayo. Buri muntu wese yageze hano dutangarize shetani n'abadayimoni ko twamucitse iki gitondo, nta bubasha kifise ku buzima bwacu. Dufata umwanya wo gusenga, ndagomba kubona umuntu yiteguye gufata umwanya wo gusenga. Mbere yuko ufata umwanya wo gusenga ubanze usaba imbabazi Imana. Hari ibyakunaniye muri iyi ndwi, hari ibyakunaniye utashoboye kugeraho, hari intambara ugwanye zirakunesha. Ndumva iki gitondo wobanza kwiyegereza Imana mu gusaba imbabazi. Ndagomba tubanze dukora isengesho ryo gusaba imbabazi Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, Mwami turagushimiye kubw'uyu munsi, turagushimiye kubw'iki gitondo, turagushimiye Mwami ko watwemereye ko tugaragara nk'abazima, tugaragara nk'abiteguye kuba imbere yawe. None Mwami Imana turakwiyegereje aka kanya, turakweretse imitima yacu, turakweretse Mwami intambuko zacu. Hari icyo gukora iki gitondo ukatwishimira. Turasabye imbabazi Mwami ku byo twakoze bitaguhaye icyubahiro muri iyi ndwi. Turagusabye imbabazi Mwami Imana ku byo twaciyemo, twagendeyemo. Mwami aho uri mu ijuru wumve ko tugusabye imbabazi. Mwami turagushimiye. Hari icyo ukora aka kanya buri muntu wese akababarirwa maze akinjira mu mwanya wiwe. Uyu mwanya rero turaguhamagaye Mwami, tumaze gusaba imbabazi, twizera tudakekeranya kutubabariye. Aka kanya rero tugiye gusenga, reka imbaraga zawe zimanuke. Turagomba kugendererwa, turagomba kumva ubwiza bwawe. Ndagomba umwe wese afata umwanya wo gusenga. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Uyu munsi ni umunsi utigeze ubona. Uyu munsi ni umunsi wari urindiranye igishika. Iyi tarike mu nteguro y'Imana byariho gutegerezwa gukorera Imana. Iyi tarike mu nteguro y'Imana byariho gutegerezwa kuzobona igitondo nk'iki cyo gusenga. Ndagomba umuntu yaje yiteguye gusenga k'uyu munsi, kuko hari ibitangaza Imana yagushiriyeho, hari ibitangaza Imana yashize ku buzima bwawe. Kumbure hari inama zikorwa utabizi, hari inama zikorwa n'abarozi, hari inama zikorwa n'abadayimoni. Ariko iki gitondo numva ari igitondo cy'ubutabazi, iki gitondo numva ari igitondo cy'ukugendererwa. Ndakwinginze mwene data ube maso. Ndumva ubwiza bw'Imana buri hano, ndumva ikirere cy'Imana cyamaze kuguruka. Ba mu mwanya wo kuba connecte, ikonekte n'Imana aka kanya. Ubushobozi bw'Imana bukugendere, ubushobozi bw'Imana bukumurikire. Hari abantu benshi hano bamaze igihe bari mu gusimiza, bamaze igihe batabona iyo berekeza. Ariko ndumva ari igitondo cyo guhishurirwa, ni igitondo cyo kwakira umuco, ni igitondo cyo kwakira imbaraga n'ubushobozi. Ntabwo ndabona umuntu ariko arasenga. Ndagomba kubona umuntu yiteguye guhura n'Imana. Ndagomba kubona umuntu yiteguye kwakira. Ndagomba kubona umuntu yiteguye kuba mu bwiza bw'Imana. Kingura ikirere cyawe, kingura ikirere cy'ijuru, kingura ikirere ariko femosi rikosi rimo tokarapa. Mu izina rya Yesu ndashyira hasi imbaraga z'umwijima, ndashyira hasi imbaraga z'abarozi, ndashyira hasi imbaraga z'abakonikoni, ndashyira hasi imbaraga z'abadayimoni. Aka kanya Mwami turaguhamagaye ku gicaniro cya Repentance, turaguhamagaye ku gicaniro cya Repentance. Ubushobozi bw'Imana bumanuke, ubushobozi bw'Imana bwimuze. Turagomba Mwami bimenyekane. Twahageze abakozi bawe, twahageze abana bawe. Turagomba bimenyekane mu isi y'impemo ko abakozi bawe twahageze. Inama zikorwa n'ibanga, izo turazisambura. Inama zikorwa n'abarozi, izo turazisambura. Ubuzima bw'abana bwawe buridegembya, ubuzima bw'abana bawe burasobanuka. Ndabohoje ubwoko bwawe, ndabohoje abana bawe. Aka kanya bakire mu izina rya Yesu, aka kanya bakire mu izina rya Yesu. Suka umuriro Mwami, suka umuriro w'itangaza, suka umuriro wa mpemu yera. Reka ukugendererwa, reka ukugendererwa aka kanya, reka ukugendererwa iki gitondo. Abana bawe bagendererwe, abana bawe bakire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zo mu ijuru zikore, imbaraga
z'Imana zikore. Aka kanya wigaragaze mwami, aka kanya wiyerekane, kora ibimenyetso n'ibitangaza. Mwami turagutegereje, ishengero ryawe turagutegereje. Turakeneye kumva irindi jwi, turakeneye kumva indi mesaje. Uyu munsi mwami benshi ntibyakunze, uyu munsi benshi ntibyashobotse, ariko tweho watwiyumviriye ko uduha umwuka w'abazima. Mwami Imana aho uri mu ijuru turaguhaye icyubahiro. Duhereze icyubahiro Imana, tuzamurire icyubahiro Imana. Imana yacu yamara izizi ibihe byose, Imana yacu yamikora ibihe byose. Tuyizamurire icyubahiro, tuyizamurire icyubahiro. Kumakaruru keshi k'intsinzi, kumakaruru keshi n'amashyi menshi ku mwami w'abantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze mwami, turagushimiye mwami Imana, turagukengurukiye. Twangurane natwe mwami Imana, ubane natwe umwanya wose tugiye kwinjiramo. Ntaba ari twebwe, ariko ibyo tugomba akaba ari byo biba. Kingura ikirere mu mpande zose, kingure mu migwi yose, kingura impande zose zishengera umwami. Abana bawe bakire aka kanya mwami Imana, usuka ubushobozi bwa mpemu yera. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire. Haleluya. Turashimiye Imana ubugira kandi umunsi udasanzwe, umunsi Imana yatwemereye ko tuza imbere y'Imana, umunsi Imana yatwemereye ko tuba hafi y'inyonga zayo. Ndagomba dukomera amashyi menshi Imana kubw'iyo mpamvu. Shimire abaririmbyi uje mu bibanza. Imana ibahezagire, Imana ibongerereze amavuta yayo, mushobore kwikorera n'iki gihe kidasanzwe. Ukorera Imana nk'abantu batakihari, nk'abantu bariko bitegura gusanganira umwami Yesu. Turashimiye Imana rero. Ubwa mbere ntanguye kwakira umuntu wese yageze hano. Wumve ko uri imbere y'Imana, wumve ko Imana yamaze kukubona, Imana yamaze guhishurirwa ikintu